Ndakunyita ugeni ringi mwiroreri tebarira ni menya kihoto giaku no muthi turarora uhoro wigie tigano ya ihinda inini niyo eretwo separation. He mundu umona kiuria haha muthuri uyu wina microphone aya twire ritwa riaku. Yetagwo Daniel Njuguna kuma itura ria Murera handu hetagwo Matangi ndi muhunjia kanitha hetagwo Mountain Glory. Kiuria giakwa ni tondu mawakiri marauga uhoro ucio no ukorirwo mwina certificate na andu aingi thiini wa Kenya aria mahikanitie matikoretwo mena certificate ona nini, no ni uthia ugakora kaundu ta kau ni ka happen, andu acio ni matigana uguo ndagika cigana ona. Ni watho uriku ungihota hau gutwira ona akorwo mutiote certificate ri kihiko giki kianyu ni mwatigana o hanini uguo ni njira iriku ingigero undu ucio ngiri taunike tuge riu tani no ngorwo ni nyumba ngomborete na twina ciana na ciana ici ire irabidio na ciathie na mami wao ri ngoro no ni ndiramarihira nyumba na ringi ndire no hoti hau hangiuka ati umiririe kihiko-ini sorry ukuragia wakiri ukuragia wakiri Keremi Muturi. Thank you muno nitwagiuria kiu bura gukari ni gukora kwina mithemba mingi muno ya marriages. Wana customary marriage ira mingi itekoragwo ici na certificates ni recognized marriages, and also there is kwina ira twitaga presumption of marriage kulingana bwa mwekara for some time together bamwe uri muntu mume na muntu muka for some time, maybe for a number of years, need to be recognized as a marriage. Na ringi bura ntuma muonaga mwikaraga kwina that presumption tuka presume to public ati bura mwikarite muri husband and wife ni mugoranite kwogu wina right cia marriage iria antu mara married makoragwa mai nacio kwogu na separation no I take the same nyamwa direction no rumire njireni ya separation mukauga try marriage na guti muntu kibota ku dispute nuntu kulinga bwa mutu uri tono mutu na certificate yours was also a marriage kwogu mukarumia njire emwe ya separation mwikare kando muntu into maybe ni muruthite into bamwe na ni muciarite ciana bamwe na ni mukwenda maybe kuga into ira mwe nacio kwogu mukarumia njire irumagirirwa ya nyamwa ya separation na divorce. Yes. Aya ya haha naho arauga ati no muhinyiririku no nyumba komborete no yu waumagara atuika ni ari mwikagiria gicunje ya guteithiriria ciana no turo wao thie na mbere. Ciana mwana uraciara mwana ni mwana waku kwogu mwana raumagara anate gwaku no nginya uthie na mbere na kumenyerera mwana nuntu mawatho maugite every child is a child na no nginya ana right ciake kwogu gwa mwana ni waku uciarite wana ate gwaku mucie ekarite kungi umukomborete nyumba no nginya uthie na mbere na kumumenyerera kana aikarite kungi na ngina no nginya uthie na mbere na kumumenyerera kwogu mwana aina right nene muno na interest ciake ni protected muno ni sheria kabararire no mwana hune. Yes. Wakiri Purity itano ya kiuria giki kingi ni ngwenda kumenya no witikiritio ni watho guthie gutwara ikaya ria separation. Ikaya ria separation mwiroreri ritwaragwo igoti-ini ni mundu ria wi thiini wa kihiko na tuga kihiko kiu ri no gikorwo gi customary na no gikorwo gi civil ona gutwika watho witu uyu warehirwo 2014 wa ihiko no augire ona inyu mwe thiini wa customary mugerie guthi gwika atia ku register ihiko cianyu no ti kuga na mutaregistrate ati ihiko cianyu itiuikaine ni ciuikaine ni watho thiini wake wa watho wa kiunduire. Thengio muno wakiri Keremi Muturi, thengio wakiri Purity Mureithi, ni thengio na inyue ageni itu ni undu wa gutugenera. Ni njui mutina nyotoka bioi ni turi uko ringi nigetha tuigue maitu tondu wakigwa muregara na mundu mutecene nake nawe mwiroreri ndina ma ni wathoma maingi muthenya wa umuthi na no haha tungihota kwenjagira ihoto citu nikio ngukuria tugomanagio haha tugacienjera biu tondu kihoto kiunaga utamugete na riu nginya muthenya ungi wa kuigua mantu nie njitagwo Waithira Mwithirania.